Keblai baro syakatuk Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakongsan mentagas ngi Shillong. Deki paungut wantur kinong di madan Shillong Municipal Board. No sinyang ke kinhun WhatsApp sya kalong ying ikong bijirwa bala syak bamdu ke ying hakading. ITU Menteri ke Sports deki tiar lek kaya siat sya ke Shooting Association West Janta Hills. Bat daka fete pelong ke school Stefan ban penmi pisa na kebenta ban penbhai ke kamera kelas. Bat mentangin pa syiki Khubor bakang banya. Kinong de madan hapok ke Shatri jang ke Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association MGSPHSVA hak arpusau terik KYLLALYNKOT arjar arpusan kilawan tur sya office ke Shillong Municipal Board ban pelong daga jengi ki syong kelan mengor haplau ke office terekam ke Shillong Municipal Board. Kini kejing wan syong kelan mengor kinong di madan, kadai hadin kejing kutno kejing aipor baarsngi jong ke MGSPHSVA ya ke Shillong Municipal Board ban khot da kejing yalang Provisional Town Vending Committee PTVC. Layu i beri ki paungut kinong syong di madan nagithan kendailat kila turbiang ban pelong ya kejing ki akamat ke office Shillong Municipal Board SMB. Habakren sikala patai Khubor sekretari ke PHSVA ubak shin thaba uloong bekadaw ban wantur kani ke office terekam jang ke Shillong Municipal Board kadai hadin belakut nok ke jingbu por baarsngi. Haka arpui terik mentau benai ke MGS PHSVA kala dawa na ketanat SMB ban khot ya ke jingelang bekerke jang ke PTVC ban yathir halor ke notification bala phasoi halor kamat ban penkenria ikinong di madan syartli ke jaka bala ithur ke sorkar. Ubashin uloong bayamentakin beteng bet man kasngi banwan syong rengkat kara plakat hapelau ke Shillong Municipal Board kat ba ke office kam khot ya ke jing ekren ban penbet iki kam hapo ke Provisional Town Vending Committee. Oi tarik ngilai awan hani ngilai ICT ngilai penpoi ke city shanisha municipal office ars ngi aipor ni omra kidi pan khot kerki ka meeting jongka Provisional Town Vending Committee bangin ya keren namar katu kajingnya lek kinisia ya lek tangdap sia parkhat sia mudur ya song po office ka bam la ban long namar ba ke baro khoj hiam ha ka ba khadu kadai be ka TVC ka ban ya rai hanrei bagadang dai tang ka Professional Town Vending Committee makna ro kidang kidai am bandung kata kajingnya sotho jingbut jingya mir jingmut bat kajingnya ko ngu lembar khoj ha ka TVC klem dai ko ngu klem dai manjur ban ya penkenria ne bania kino ro unrebet nakal yang jok ini siapat kilaya stang tei kita ki dukan kaba kabam ilong tang ban syong ro hapsu ong no itu jaka baki snali em balong tang ban penyang iwe cycle po parking lot jongka muda badang ne hamar persa jongka ni ka hawa rai ka jing habala don kata ka jing ban ai jaka ro de ban rai da ka TVC em kimla ban su mudur maki ban shu berat kat bamon klam dalek kata ka survey ka babnya klam da sei kita ki kerteng ba kino kita ki janwin hawker sia mudur sia berat ba ko ong ba la khap ni ka sor Shillong rai kani ka jingle jo kini sia am ka bat pan khap ni susu ya ka sor Shillong naka por sia ka por pas sia no be tang unong di maran bat ban ya pelut bisa klam da ya tep mano ba sim kontrak e ka tu da ka klur kin sia pelut tingka ka ba klam ya manjur lang long hi mo ha ta ka taw ni om be pensangnya ya kan ke jing ya lumpisa ke jing ya snai halor jaki nong di madan ka bang kem ya tip lang ta ngingin ya update kat bakim pat ai da ka jing tho bakin ya khot meeting ka bakerki ngin ya pelong bai ka jing ya song dharna kom ni mangkasni kim khot ya kran kim ni song bai mangkasni man la ba play office kini ngin ya song bai hangin ya le kat ro rakha mau kita nem ngibadi dukan tas happy kia don hi tangba kia apa teng ke ni bandu jak ko ro kam dei ka basuk ma ba balam step bam dami kam dei ka ba suk yangi ban ya song yin tang sis ni ro rai ha ba sha ka kam pat em kanir ka dei ka kam em kam yap ni ha ban ya de ka kila yawan henti hi ngape tang ha po ka sengi bala register bat ka kun hun jangi ro la don kumba khan reu do class ba namar ba hakapor bala da thau ya kanika Professional Town Vending Committee kila ya persang ban ya kila ya stang hi kanika survey re kim pat da tang sistem
tak tahu kan orang hang ni Jylla jangi kelak syu ya lek kampang ban pan ibang ni lak dap tre hari kim lek beniar ka survey kaya man syamsnam ki ong ba kin sak continue biang bagi kam syamwan lek Kekenhun na WhatsApp group kebala jutip kerteng kum ka yarap yaki haga klip mat bagi don kam sa shisin pat haga jinglet ban sngolem yaki besyam jing menta kasngi kila hiar sya kasnong tenai Southwest Khasi Hills District na kabenta ban no senyang lem ye kalong ying jong kong bijirwa bat uba FCM li kum shibenta ban aimen sim yaki ni kalong ying kabala du no ye ka ying bat barok ki jing don jing haga jing sya bam du no ha ki thlit ding kabala jia haga khat pra trik KYLLALYNKOT arjar apusan kini kekenhun kelepen pau ke jing sngongu yo blai trai kenrat o balada bat ri ki minsim bakordor ha kini ke jing ja ha pedeng ke jing julor barok ke jing don jing uba twal jerwa o menteri shnong lepen pau ke jing sngongu e kini kekenhun WhatsApp ke balami syakmat ban kener ki kti jing erap ye kini kalong ying ke balamat ye kini ke jing ja bat ai khoble ke kenhun bekinang la bat yai syakri ha kini ki kamle isen Mbak Pik. Te nak leng jengi ha kerteng jong ka WhatsApp group ke bangi ai kerteng yarap yaki ha ka klemat baki dan kam hadien bangi layo ban ya phliu jungmut bai sodar jong kani kesnong iba menteri oi iba tual jerwai bilang menteri te nglayo ban ya phliu jungmut ban mentak sngi lapoi syakani kalong yeng kum kadak ban ai mesim bat snolem yakani kalong yeng ka ba leh kendu ikani ka jingjia ka besosi te nak leng jungang ai khuble ya borok ki perlok kibala juya kersan yangi lombau senyang bersebun bat klim mesim jongki kiparlok nak leng sudang ba mentak kasngiru saisen gilala ban poi hakni kesnong ban no senyang yakni kalong yeng ha laibot baret kum ka kenhun ka baret ba ninyo ban poi sakni kesnong ban ngangi scam ba lang ba kani ke jengwan jungi hakni kasngi kan longru kum ke jeng a jeng tip ya ki weiru ki prado persnam kedan ke mesim sulem la ki long kiru shmet lan ya ki kenhun ba per ba kenyawan syakni kesnong ban ai mesim ba kersan ya kini kalong yeng ban ai khuble ya kiseng balang ki balada wan ru akini kisngi syakni kalong yeng kum ke jeng kersan ya kini kalong yeng te hakni khupor ngan khot ya ki perlok ki jengi ki ba dai na ki area mokorwat ki badai ki kenhun ki khot jung ni kenhun ba kin a yo senyang bat kum kada ka jeng kesan ya kene kalau yang bat kini kitiar ba ni ai subha ya kene ka yeng te rangkat kini kitiar te kum ke jeng ai subha ka berit na kelang jung yang ngit ba yang subha walai long jeng ai berit bat tu blai nong kerku ya ka yeng kasem ke jung phi ba ngit ba da ka jeng don rangkat jong kesnong ngit ba sala ban yo ban snabiang ya kene ka yeng season 4 te tangnik tin ba khandiat khulai shubon ni brok perlok ki bedan lang hang sngi bat khamtam i menteri snong iba plaipor banyadan lang bat ngi bat ibala ai boy ru kumno bangin poi Menteri Ketenak Sports and Youth Affairs ke Sorkar Jylla ubat syakliar wajri haka janmit jong ka arpulai trik KYLLALYNKOT arjar arpusan habawan saki ke jengile kai Meghalaya Games hajawai udah let IT kitiar yasiat ruksha ke Shooting Association jong ke West Janta Hills District kum shibenta ke jengkershan yarap na kaliang ke Sorkar ban penklan syuk ya kini ke sap ile kai sports hapo ke district Yakini kitiar yasiat ula IT ke jingyalang lengkot bala pelong hayung wali ke Chiliang Rat Jawai ke Jaka bala pelong ru ke jingile akan shooting na ke benta ke 6 Meghalaya Games arjar apusan. Kitiar bola IT ki kentup ki suloi ki shooting target machine besh meter ha ke jingedon lang working president ke MSOA u John F Khashing working president ke WJDSA u EMH Pesa ke ADC HML Kenta additional SP Ishan Gupta IPS bat kiwe. Syakliar wajri habakren mulai thu ban kaliang ke Sorkar kala shimye karai ban kenti kesap ile akai sports kumju ban Khuborjylla gi Samla da ka ban penbiang ni jakai ile akai ye ki badon sap ha Jylla ha ju ko por ulong ba ke Sorkar kan yai beteng ban kenti ki jat ile akai sports beper da ka ban beteng ban penlong ye ke Meghalaya Games manlok snem na ka ke district syaka pat kenang ban penti kena ba ka roi ke par badru ki badon sap ile akai sports kinang kiu The youth of our state are so talented, and it is through the associations that we fund them, and it is through them. So indirectly, it is for the youth of our state that we believe that the talent should not be wasted, and we do believe that with the proper guidance, proper coaching, with a proper platform like the 6 Meghalaya Games,
maybe someday we can see our athletes shine on even bigger platforms. If you all know that last year during the month of December, I've personally met our Union Sports Minister where we have officially given a letter where we have decided that we would like to host the national games. And as of now, we are on the way, and hopefully that once we get the letter of acceptance, we will be able to host the national games here in the state of Meghalaya. And I would love to see that you are young athletes. I would love to see that our athletes, be it shooting, be it any other sport, that they can win medal in the national games as well. That is something that it is one of our main objectives, and that is the main reason, hence the Meghalaya games that we are holding every year. It is because we want to see our athletes shine on a bigger platform. So like I said, but at the end of the day, it all depends on your hard work. The government will provide what's best for you. We will give our everything, but at the end of the day, it is you, the youth, the athletes, who has to put in a lot of effort. You have to work hard, be disciplined, and at the end of the day, I do believe that after you've put in all your effort, one day we can see that whatever objectives that we have set, whatever aims that we have set as a government, that we will be able to achieve through you, through our athletes. So with these few words, I wish you all the very best, the remaining days for the Meghalaya Games, and like I said, I wish you all the best, and hopefully I will be able to see you perform on a larger platform. So with these few words, so please come. Question, just receive the rifle. Eight target machines, which will be left as a legacy for the West NEHU district. Thank you very much. School Saint Stephen School Umber Parish minta kesengi ke arpasan terik KYLLALYNKKOT kelayok ban penlong ye ke fet ke baar sengi kajing temu jong ini ke fet ke long ban penmi pisa na ke benta ban penbhai ki kamera kelas bat kumjuk na ke benta kajing don kam jong kini ke school kumban shi pentip ya kini ke school la seng na du snem khat kendai spa an ripu pra bat menta ke le kenjok show mau mer basan punyo snem bat hadu menta ki don kumba ar spa sau phautam ki kena school ha kini ke shlem ajing start Hakini kesengi lawan ban play pai kini ke feed do ba Rocky Marwen ubade kertong uban ye kun ye kini ke election MDC arjar arpesan na po ko umsning constituency ha ka jinge don rengkat u parish priest jong ko umber parish upadar Kaldinos Majau ka kong Jenita Sun urang ba abalang ba Khubor khongwar ki kena school lembat ki pai pa hakini ke feed ka don ru ka laki draw na ka bentaban penmi pisai ki jing don kam jong ke school ka good education ka jingnang jing start ka babiang tam tela nangi phai se ki school jong ki mission ka balang catholic ka jongi ka lani ki missionary ki jongi ki school i badan hi hakni ka Jylla ka jongi ki long ki school ki ba la aisha ya kata ka jingnang jing start ka ba kerpang bat ka babiang na ka banta ka ni ka dong ba ka thang ka jongi ti nakaliang ka jonga nganam sim ya ka por ngai ka jingkit bokit reng ya ka school managing committee ya ka parish borok kowei ai ba kani ka school kan nangla ban ai ka jing syakri ba janai bat khamtam kata ka education ka all round development jong ki khulung khna na ka banta ka jingdon jong kani ka school na kit bokit reng ba kani ka fit ka ba arts ngi ban penmi fan na ka banta ka Saint Stephen School kanong ka ba job te nanam sim ya ka por syabangan penkut ya kajingkran ka jonga
ngalapit bahai donation box ngakendit bang apoi hang ni namar ba hakajing bunkam nga klempen kre ka donation mo tingala ongi parlok janga ngakendit mas i gini donation box artli wan wud simpen tablem yo nga kumklet sibit te ngan IT sndon ya kanika donation ga bakniat fada nagalia ngajonga mau ba roki tum deire babun pisa ani ba ruspa tenre kamensim ban syakri kadon te ngasit kran ma kani ka kentin ba haka kitin hindi ki ong kumni ba roki to paisa nei hei dil to barahe oh kamensim kadon pisa sibun dan te kadon father ban syakri mo tenga IT father sibun dan tang kumba 10,000 tengka ban suno ya kanika program kumjuro ban tenrong lem hai bori berit jonga na kabenta kanika school telara na jinga lenti ka jonga ublei ibet tingi saya thaulat fada mo ngadon hang ni rengkat bat phi rengkat bat ka paris ngin saya thaulanti kumno ban kentiu ya kanika school bat khamtam ya ka paris siborok away dengan IT ya kanika envelope ya fada kum kadak ban no senyang na kabenta kanika program te kublei siboni phi baro kublei 1000 mo kublei sibon ba nakabenta Hashwaban sedang katarik banjir ekonomi kemat ke Khasi Hills Autonomous District Council KHDC kata haka arpoi terik rempang arjar arpusan. Ke Deputy Commissioner jang ke East Khasi Hills District ke Kong RM Kurba haka arpusau terik KYLLALYNKOT kelepen benar bash pauteli ki constituency ki bahap East Khasi Hills insya ki kertong ban yakun ke election ke KHDC ban thep kerteng yeladi kum ki kertong ke election MDC ha ISBT ke bedon hamauyong ki bakentup Yaka 7 Maukendau constituency, 8 Nongkrem constituency, 14 Milim constituency, 15 Laban Mauprem constituency, 16 Nongthamai constituency, 17 Laimkra Malki constituency, 18 Maukhar Pinthor Umkra constituency, 19 Jayau constituency, 20 Maulai constituency, but 21 Mauplang constituency. Katba Artli ki constituency kata 6 orang kam constituency but ke 12 Mausen Ram kin tap kerteng hadisi office kat ba ke 9 Langkerdam like Kro constituency but ke 10 Nongshiken constituency kin tap Penusla sub divisional Penusla kat ba ke Sora constituency ringkat ke Jylla constituency kin tap kerteng ha Sora civil sub divisional Sora. Ke Deputy Commissioner kala pentip ru bai ke jingra ban pelong ke jing tap kerteng ha ISBT Mauyong kadai ru ban wengi ke sor Shillong na ke jing dheng kali khamtam balade ka ayom long school. Shushu ke DC kala pentip ru ban nanu ke sengi ningkong jong kateo kata ka arpunyau terik KYLLALYNKOT arjar arpusan la pentre kam ya ke model code of conduct tat hadu ban penmi ke result ha ka arpusal terik urempang. This is Meghalaya. So this will be settled as of today. It's under curfew. One particular location, that is the Krishna Mission School, but that will be resolved. Okay. And in terms of political leaders, any kinds of concerns that they've raised or that is needed to be focused on by the administration? No, nothing. Also for security purposes, what steps are being taken or how much force is being used for this election, ma'am? That SP is not here to mention, but we have taken care of everything. DC office to ISBT, and you mentioned only 3 conferences will be. As you all know, this is a period when school will be starting very soon, and also you've seen in the day-to-day there's traffic jam. Number 2 is that there are schools which have the board exam has already been started. So to ease the traffic, and also because most of the activities of this election process is in ISBT, so we've decided that 10 of the constituency should be in ISBT. For all constituency. In ISBT. Inclusive of Penusla. Inclusive. Right now we have 15 constituency. 10 will be in ISBT, 3 in DC's office, and 2 in Penusla for the nomination. But for counting, everything will be from ISBT. The list, actually it's a long list, so which one you want to know? All conferences. Okay, 6 are in count. It will be Madam Manaliza Lakyong,
For 7 Malkin Road, it'll be Glistering Dahar. For 8 Nongkrem, Kumari R. Kulkarni. 9 Nankadem, Srimati Ivarinia Liza Wajri. 10 Nongshken, Lumbridge Kharman. 12 Mausanram, Shanborram Wajri. 14 Mudlane, Jacinta Umdor. 15 Laban, Srimati P.K. Samla. 16 Nongthamai, Shri Tosan Bahar Marwin. 17 Lamkra, Srimati Daviganti Khashiyeng. 18 Mokhar, Shri Sylvester Panbo. 19 Jayal Aldrin El Bare. 20 Maulai, Srimati Dahun Shisha Lindor. 21 Mauplang, Shri Keith Temsong. Tennyson, Nongsting. 22 Nongspo, Shri Peter Tremi Pasal. Kinong di madan ki besong kelan mengor hapalau office ke Shillong Municipal Board kilaweng no shipor ye kejengi ki hadin bo CEO ke Shillong Municipal Board ulokot banye kren ye kinong yalam kinong di madan. Hadin kejengi yalang habakren bekila pathai Khubor kakong Angela ngat kalethu bo CEO ulokot ye kejengi yalang ye kinong yalam kinong di madan ha kesantrik urempang arjar arpesan banya tayathir halor ke jaka syong di jingdi kinong di madan. Học vấn đề khi học cơ đây thì nhìn ông thích bất thích lệ step by step bắt lệ bên nhà mo thì nakataka daw ngi ông bakataka meeting hakataka santarik ru ngi hap banya syong banya tongin sedang chopet chwatik ite kendai la ngin pet biang tiki kerteng ngin pensisa biang nang tupat ngin saya step by step ke nya lang man pet hangnu ka biang ban syong hangnu ka biang ban nama kata ka jing mang kata ka pisat tingkaro ban snai ki stall ne ka khande ki ke bayarai lang haka provisional town planning committee ti kuno pirai ban perlu kata pisat tingkaro pa ba pi contract sano ka bam lalo ni kwa bakaan kanya tek patek bat ban trekam hok bat ru bamnum le kanu tang dep ni kwa bakani ka Shillong kan long ka model town kumnu bangi penbet yakini kikam kikam juki hok kala ban long ban itnat sisa te ladang ya trelang ndai da kim trelang pada te kan penmi susu ki jinye kandung kala long nak ko order ke ba penmi simet mo nama ba klam ya menjur te ka provisional town planning committee te ki identify hang tu ha tu kamuda parking lot ha police bazaar te hang tu ru kanu ka level ka ba khambiang pina tap shakrum la se kambiang ka khamsuk sni chajrong ke kali ru menta pina perkhat kin park sai te satu sha jan state bank main branch hang tu ru ngai iklas dang tai handrei ngin hab ban perkhat ru kinu ki jat jingdi khamya hab chanu kamdei ban chu le kanrum kanram thurmot ti sakaway ki identify kumta hi bat ha hang tu kan dai lat hi ru kin pen kham sapriang te hang tu ha long mdei ban le si hakatu ka lenti hi hang tu mdei kin ai benta kun tu ke mdei ban shilenter le si te kata jing sisangi habanya rai lang ha inui bentai ba kham yar ka surok balong man bu I stall hakanu ko man snai. The Federation of Khasi Giant and Garo People FKJGP North Khasi Hills District mentak sengi ke arpasau terik KYLLALYNKKOT kelalek banya kendo ya ke Dr. Dibla Medical Superintendent Jong Kanong Po Civil Hospital banya kren halor shipun ke jing bikinong pang ke bejulet ban pak sumar ha ke ke hospital ki ya kendo kamtam ke jing bombiang jong ki tiar sumar ban le ki tes paper Hakini ke jinglet banya kendo ke Medical Superintendent Jong Kanong Po Civil Hospital lalam khamat du Samla Riki Majau General Secretary ha ke jingedon lang usamla Banroy Walang Information Secretary Samla Precious Kimdet Assistant Information Secretary lembat kidkhot Habakren shikila pathai Khubor nakaliang usamla Riki Majau General Secretary uloong bukum kaseng kala shimkia bannet mi shakate ka jaka ajing sumar jong ka sorkar kadai namar ka jing ot jing ki pat ba ha ka be day begitiar sumar bat kum kaseng kala yoru banya kendo ya ka Medical Superintendent banya kren ya ka jing ka bagi pat ba ki ya kendo la
Senai kan adu untain reba hadu mentah meni empat penteri kami ka. Bakawi ke jing kalong ba kani ke tuma senta kamlong in touch kan kamlong isenda bat ka sibil hospital kan long lang kejuk building. Ngai ke tuma senta kedon lakajong bak sibil hospital kedon lakajong kumta ka wanra ke jing menteri kam apo sibil hospital long po tena kaliang jong i medical superintendent ru ilong ba ilabu proposal yang kata kalinti kejat ke ban ya sno ya ketuma senta bak sibil hospital kenang ba ban sup ban shift patient andala sedang itu tuma senta lala ban bulu ki mesin hijing don kam marba ya mentahi ni sayok suai ka ultrasound bat ya kiwi ki mesin ki benang don kam on sa installation marba kat kum ka jubab bang yo i yong ba ila da phak proposal sa ka state government ba kan penbiang no mardor ya kita kitiar ni nak liang seng ni sim ya kita senjam ba ni phak kata ka dorkas sa ka state government ru bahkan pen ya gijing don kam yok sibil hospital longpo marba ka sibil hospital longpo kam tamang sibil hospital longpo kemudian po highway ni don kam mahe ketoma central da don ketoma central mesin bolok ginbiang ka jingsuk i ba hangni po ka dong ka tem rubo jongi kan long bayarap siboni ba marba banyo kita kiba kamrem kipa ba jongi kinomla ban siwi kita anre daladon po sibil hospital pada kilala banyo free bakin don su kata ka jinglut ka jingsap joki bakin let sigiwe hospital private ibaram banle kita su ibaram ti ni nak kaliang ka FPG Spinot hasil ibu ka jingketu ya ka medical superintendent badia ka health department juga state hi bahkan simkia mardor ya kini jinon kam ki badai ban pendit penbiang hapok ka sibil hospital longpo habai dei baro ki machineries ade kita nani ki machine ki ba haka surgery haka ta kapuit mah kila de ban biang ha nilai kedua yang ka ultrasound ka dan tambah ka ultrasound ka dan tang na benta kilong kemi ba armen je ada Bat da kita ki Khubor ngila poi syaka bekut tak haduk pengendai syam biang kublai shibon.